ki live for art ligi tim ke beli ban rung ru shak round of 32 kini ki live for art ligi tim ke Jingeh Kynduh ke jongki kalong kumne ke South Africa Pyrshah ke Canada ke Brazil Pyrshah ke Japan ke Germany Pyrshah ke Paraguay ke Netherlands Pyrshah ke Morocco ke Ivory Coast Pyrshah ke Norway ke France Pyrshah ke Sweden ke Mexico Pyrshah ke Ecuador ke England Pyrshah ke DR Congo ke Belgium Pyrshah ke Senegal ke USA Pyrshah ke Bosnia ke Spain Pyrshah ke Austria ke Portugal Pyrshah ke Croatia ke Switzerland Pyrshah ke Algeria ke Australia Pyrshah ke Egypt ke Argentina Pyrshah ke Cabo Verde bat ke Colombia Pyrshah ke Ghana kini live war lagi tim kibat se khunru yang ketaka round ke live war ha ke World Cup jom tos now R1000 arphunru kumta ka Jingeh le kai ke beningkong kande hapdeng jong ke Brazil Pyrshah ke Japan kaban long Shai ke arphu khundai turik ha ke por shipo laipo PM nangta boot sai ke jele kai jong ke South Africa Pyrshah ke Canada ha ke por khat ar laipo AM kumta ka Jingeh le kai jong ke Brazil Pyrshah ke Japan kan salong ke Jingeh le kai ka be itanat hadu kata-kata namar kini artli kitim ki long sisa gita kitim ki be byang bor bha nadong sedong nadu ke renyat ke jing stat jong di player bat kumta tertar kumta ke jele kai jukuri Brazil Pyrshah ke Japan kan sadai ke Jingeh le kai ka ba itanat bat ka be isong kun hadu kata-kata namar ke Jingeh byang bor jong di artli kitim kumta ha ke round of 32 she sin baga tim kalaram kala haban lek pa ying bai but she sin baga tim kala job ka rung bai sugar round of 16 namar kata ke Jingeh le kai ha ke round of 32 kan salong ke jele kai kaba itanat bha jong ke live for art likitim kabat sedang naru ke singin kong ka arf khonai trik jong matu nai namar kata tungen pe ye ki ri ki ba klan bor lakin la na am ban job Pyrshah ya ki te ki ri ki ba kham trot bor le se namar ki ba bon ki tim ki be Kynduh ha ke round of 32 ki dei ki tim ki ba klan bor ki be Kynduh Pyrshah ye ki ri ki ba trot bor hanre ngim la ban tip ye ke Jingeh le ahmadan namar ka tim ki ba kham trot le se kalaban job ye ke bakam klan kumta tong nei ap ik wipat ki khubor ki banangwan lingba ke ni raw 32 ha ke ni tayo ke banwan khuplech muntat hadu ingdu ha wipat ke video